Karbi ANGLONG and welcome to my YouTube channel GENU Vlogs. Lapen pini vlogs bang e puela for traditional food hai si chui puela edi and pp item ado niliam than po lan item ave sitamela nilidum Karbi traditional food hai si nili paklang poni pulo lapu ke chobok bara sang lo lapen lapu ke phao phi lapen ke dunia pias nempo birik ingti lapen lak lalu lang itu eklam po lalu si lai pini kecoi belam lo yo buat traditional food ateng lo low pen lo yo low pen side lo stop ta lalu yo kasi kecoi sen le lang ma dedi ha don ma itu kia pini lo bhaji lo lapen lo pue coba kasam lalu yo nempo dah aku pasti dunia no pada ha don ma itu nempo pasti dunia po lalu pue coba kasam bang tum setan ne barapen phok chulo pute megjang mai pu lang sena bini megjang mai ma megjang mai me ima de don ma de to na chubok an bang bara chus nang de ho Lihat. Lapen kan? Thao cái phi. Yo, nem pot tay chặt ăn đây. Lapen đây pias. Rồi. Lasi don mari tum nale tum on Instagram no na follow lelam ta follow no GENU Vlogs marlo na pen 30k subscriber da leda bo kado kobe sitame unan na support don ignon 30k subscriber leda po lasi 0.0 fans tame subscribe no la pen share ignon la yo la pen Chubok asang abara lo deh lah. Ya. Pen phao. Lalu bang tum jatan. Bara pen phao colo pada megjang mai ti bola si pini cosop bola si. Megjang mai me ma nggak silang. Apa ini kilo ya? Mungkin nek belum lah. Opaque nam cho dakan lai pok tang krang lengan lo la si pinia vlogs bang alam lo ene pu traditional food hai lan teman nampak langi pulam lo la si unan la so video share ek not la si Karbi ANGLONG never give up GENU family de hon that oh GENU family phok pen bara chuma megjang mai lo hok ke hok lo megjang la Oh, मेरे मिदु चोतेंग ने that जो